Mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Hashize iminsi mike ubuyobozi bw'Amahoro Peace Association bushize hanze urutonde rw'abakandida bashaka kwiyamamariza mu kuyobora amahoro muri iyi manda nshasha y'uyu mwaka y'ibihumbi 2025. Ni ubuyobozi buzotorerwa bugasimbura manda yariyobowe na Adala Kibasumba. Muri aba bakandida hari abiyamamariza kuyobora umwanya wa president, umwanya wa vice president, ababitsi, abajanama, abanyamabanga, abazuyobora komite y'urubyiruko ndetse na komite y'abamama. Buri umwe wese muri aba bose bashaka guhatanira iyi myanya itandukanye tuvuze aho haruguru afite amateka yiwe yihariye. Ariko kandi mu nkundire uyu munsi tuze kugaruka kuri umwe mu bitoreza kuyobora Mahoro Peace Association mu gice cy'umunyamabanga yitwa Fidèle Mugisha. Ese ubundi Fidèle ni muntu ki? Afite ayahe mateka? Niko abantu bamwigiraho? Fidèle ni umugabo ufite amateka atangaje cyane kandi uwari we wese yakwigiraho kandi agakura isomo ry'ubuzima. Umuntu ni igitabo kigizwe n'amashapitre menshi, ariko kandi muri ayo mashapitre buri umwe wese ashobora gusoma inkuru ijanye n'ubuzima bwiwe ndetse nuko bwahinduka. Ariko kandi ukirimo umwuka uzizere yuko ibintu byose bishobora guhinduka. Ushobora gutangira ku zero ariko kandi ukagera kure hashoboka, izina ryawe rikamenyekana ndetse n'inyenyeri yawe igakayangana. Fidèle ni muntu ki? Yakuriye mu buhe buzima? Afite irihe nararibonye mu kuyobora cyangwa se ni kiye gishasha azozanira umuryango w'Amahoro Peace Association? Nongeye kandi kubaha ikaze, nitwa Muragwa Moise. Amazina yitwa Mugisha Fidèle. Fidèle yavutse mu mwaka w'igihumbi 1995, avukira mu Rwanda Kicukiro mu bitaro bya CHUK. Uyu mugabo mu mwaka w'igihumbi 1999 bavuye mu Rwanda bimukira mu gihugu cy'u Burundi. Aho niho yakuriye atangira kuhigira, nyuma baza kwimukira mu gihugu cy'amavuko y'ababyeyi biwe na basekuru biwe ariyo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Batuye Uvira. Nyuma y'umwaka umwe hadutse imirwano muri ako gace, haba umutekano mukeya, bituma basubira kandi guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Aho niho yigiye amashuri yiwe. Uyu Mugisha Fidèle yigiye ku kigo ca Kongo muri programme ya Kongo cyitwa Centre Scolaire Congolais gikorera Bujumbura mu mujyi rwagati. Niho yigiye amashuri yiwe ya secondaire, yiga ibijanye na commerciale administrative. Ni umuhungu wakuze akunda imibare cyane kandi ibintu by'imibare abyumva. Niyo mpamvu akiri mutoya cyane mu gutangira amashuri yiwe yahise amenya ibyo azakurikira kandi yifuza no kugera kuri ku ndoto ziwe. Aha yize amashuri ye kuri Centre Scolaire Congolais kugeza arangije secondaire. Nyuma aza gukomereza amashuri ye ya kaminuza muri Université Lumière de Bujumbura. Iyi ni imwe mu makaminuza akomeye Bujumbura. Yize muri branche ya Mutanga, ari naho siège iyi kaminuza ikorera. Ni ahantu mu misozi uri Bujumbura muri centre, utera ijisho ukabona ari mu misozi kure cyane, ariko kandi aba ari na hafi. Kuva aho Université Lumière Mutanga ikorera no muri ville ni minota ugenda kuri bus cyangwa se mu modoka. Iki ni ikigo cyiza buri muntu wese yifuzaga kwigiraho, kandi ikigo cyatangaga amasomo mu buryo bukwiriye. Umwana wese wahigiye yafatwa nk'umunyabwenge, nk'umuhanga, dore ko cyari ikigo kigiraho n'abana bifite. Ariko kandi icyo wamenya nuko uyu muhungu ari umucikacumu wa Gatumba. Yabaye impunzi mu Burundi. Muri icyo gihe habaga hari umutekano muke muri Kongo, bamaze kwimuka. Yabaye ahitwa mu Ngagara ari impunzi. Nyuma
baza kandi kwicwa aba umucikacumu wa Gatumba, ubwo abanyagatumba bicwaga hariya mu Burundi. Nyuma yaje kugirirwa amahirwe mu mwaka wa 2015 wo kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu afite imyaka igera ku 10 ari muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi agishika hano muri Amerika ubuzima bwaramugoye kubw'impamvu yo kutamenya icyongereza, kuko yize muri programme y'igifaransa. Yashitse hano biramuvuna cyane, biramugora no kuja mu kazi kugira ngo aje muri company cyangwa se muri warehouse byari bigoye cyane kubera yuko nta modoka yari afite kugira ngo agende aje gukora akazi. Ibi byatumye akora akazi ko koza imodoka. Umureba ni umusore muremure, ni umupapa muremure, umurebye haye yicara munsi y'imodoka hayoza amapine. Ni ibintu bitangaje cyane. Ariko kandi igitangaje kurushaho nubwo yatangiriye ku kazi ko koza imodoka, yahembwaga $7 n'amasenti 25 ku isaha. Nyuma yaje gukora akazi ko guca ibyatsi muri aba bakina golf. Bacaga ubwatsi kandi bikasaba yuko baca ubwatsi bagataha mbere yuko abakire baza kuhakinira. Ariko nyuma nibwo yaje gutekereza, yibuka yuko ari impano yahawe n'Imana kuba ari umunyabwenge kandi muri buno buzima byose bishoboka. Nibwo yatangiye gufata amasomo mu Cyongereza mu mezi 6. Yakoze test ayitsinda n'amanota meza cyane. Nyuma yafashe amasomo mu myaka 2 kugira ngo arebe uburyo yabyasosiya n'ibyo yari yarize. Ariko kandi yahavuye ari umuhanga cyane, bituma aronka bourse yo kwiga, aje kwiga kuri Université yo mu Majyaruguru ya Carolina. Ni Université nkuru ya Carolina ya Majyaruguru. Ahangaha yahawe bourse yo kwiga, bamuha ibyo afungura, bamurihira ishuri, bamurihira buri kimwe cyose kugira ngo yige. Aha yahise afata major cyangwa se yahise kandi yiyorienta mu bijanye na business mu gace ka finance. Abantu bose baramutangariye cyane uyu mupapa. Yari umunyabwenge wo ku rwego. Batangiye nyuma amaze kwiyandikisha kuri iki kigo, byasabaga yuko basubira kandi gukora test kugira ngo babashe gutoramwo kandi abantu bashobora kuja kwiga. Bari abanyeshuri 861. Babakoresheje ikibazo hatsindamwo 369 abari bo bemererwa gukomeza kwiga. Muri abo ngabo niwe mukongomani wa mbere wari muri ico kigo. Kubwo gutsinda no kumuhesha ishema, bafashe drapo ya Kongo bayishira mu zindi barayimanika nk'umukongomani wa mbere wari wigiye kuri ico kigo, ndetse wari unaronse n'akaryo ko gukomeza amashuri mu banyeshuri benshi bagera kuri 861. Kubona umukongomani kandi ari n'umunyamahanga ugiriwe ayo mahirwe n'icizere kugira ngo akomeze amashuri yiwe mu gutsinda ibibazo bari bamubabajije. Nyuma basubi kandi bazamuraho na drapo y'igihugu cy'u Rwanda kuko bamenye yuko ariho yavukiye. Aha niho hatangiye guhinduka ubuzima bwiwe. Aha niho hatangiye guhinduka, ndetse atangira kubona yuko ubuzima butangiye guhinduka nyuma yo gushika muri Amerika atazi Icyongereza, nyuma yo gukora akazi ko koza imodoka ku guhembwa amafaranga agera ku $7 n'amasenti 25, nyuma yo gukata ibyatsi. Inzozi ziwe ziba atangiye kuja kuzikoraho. Aha yakomeje kwiga kugeza arangije. Yakoze muri banke, ndetse uyu mugabo afite inararibonye cyane. Nubu afite bourse yahawe n'icyo kigo, nk'abagiye babaheza bourse cyangwa se ababilionnaire cyangwa se ababoss bagiye babafasha mu kwiga, mu gutanga history cyangwa se ubuzima baciyemo kwiga aho batangiriye kugeza basoje. Ni kenshi yagiye atanga ubuhamya bw'aho yatangiriye, ubuzima yagiye acamwo kugeza yize. Kuri ubu ngubu muri uku kwezi kwa 6 harasohoka history yiwe muri New York Times.
ni umugabo ufite inararibonye kandi uzogeza indoto kure ubwoko bw'abanyamurenge mu gukorera amahoro. Umunyamakuru yamubabajije impamvu yumva ibyo akora na experience afite yabifatikanya mu kwitanga mu gukorera amahoro Peace Association. Yavuze ko nta kirenze akwiriye gusavinga cyangwa se gusevinga ubwoko bw'abanyamurenge yavutsemo. Ati kwisanga ndi umunyamurenge hariho impamvu, hari impamvu yatumye Imana indema ndi umunyamurenge kandema ntari umuzungu. Nanje kwiriye gushiramo ukuboko kwanje mu guteza iwacu imbere, mu guteza ubwoko bwanje imbere, mu gutanga contribution ikwiriye nk'umunyamurenge kandi kumva nezerewe no kuba umunyamurenge. Ni umugabo ufite amateka menshi, ni umugabo ufite inararibonye, ni umugabo ufite izina rikomeye. Ese ubundi uyu mugabo niki twamwigiraho? History yiwe hari icyo yahindura mu buzima bwawe? Kuva mu buhunzi, kuba umucikacumu, gutangirira gukata ibyatsi ndetse no koza imodoka, warangiza ukaba ufite akazi keza ndetse ukandikwa no mu binyamakuru bikomeye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kure Imana idakora umuntu. Gusa inzozi zawe izo wifuza kugeraho uraziharanira, urazirwanira, uzirwanira ijoro n'amanywa kugira ngo ubashe kuzigeraho. Nta kintu na kimwe muri buno buzima tuzakora cyangwa tuzageraho kitabanje kutubiza icyuya, ariko kandi amaherezo bitangira bigoye, ariko kandi amaherezo bikarangira ari byiza cyane. Ndabashimiye ko uno mwanya mwafashe wo kumenya ubuzima mu buryo bugufi bwa Fidèle Mugisha. Tumwifurije gutorwa ndetse no kuyobora neza umuryango w'amahoro Peace Association. Ariko mbabwira yuko ibiganiro byose muzogenda mubikurikirana hano 5 kuri 5. Imana ikomeze barinde.